اوه بریوی بنیاتیه هاتیه دانان بوی کمال کجیاد جی آشوریان لسال 1933 هاتیه کرن. اوه باگر هنده کوزیده تری شزد گندن آشوریان لسنور قضا سیمیل بهنه کمال کشکرن و زیده تری 500 هولاتین آشوری بهنه سربرینو کشتن. وزیر شهیدان و انفالکرین حکومت هرما کردستانه ده داخویانیه که دال دور اوه مونومنته بووار گوتی. گو اف مونومنته دستکفته که مصنع بو پیک و جیانه. ام بۆ نانە کاریگەری خۆی هەیە بە تایبەتی ئەمڕۆ دانانی بەردی بناغی ئەم مۆنومنتە دەستکەوتێکە بۆ پێکەوە ژیان و هەماهەنگی و پێکەوە کارکردن و پەرزڕاکردنی قوربانیانی ئەم ڕووداوە. بدیتنا کسایتی و برپرسین آشوری دانانا و مونومنته ده وکه فشاره که بیتن با حکومت فیدرالی دا کودان بوی کمالکوژیا بسرگل آشوریان دا هاتیب دانیتن. قوربانی هەموو لای قوربانی بۆی داوە دەبێ ئێمە ئەم دەستکەوتانە بپارێزین و هەوڵش دەین ئەم تەبای و ئەم پێکەوەژانە بەردەوامی هەبێ. لدور هولو فشاران بسر حکومتا ناوندی و دانانا هندکی آساین تایبت بن به ما فهم پیکاتان ده پارلمان چه پینگاوه که هافتن پارلمانتارک جیوها داده دیار کرن. ام دی کار کن البرلمان العراقي بودانان هندك ياسا تايبت بيكاتا هر اكشوان ماده 125 الدستور العراقي كو جريداي بمافل سياسي واداري ويت روشنبيري ويت پرورديت بيكاتا بل بداخوا يقولي دي فياساي كي بيتا رخصن افياس حتى نكنات يدانان برلمان العراقي ام دي كار كن كو اف ياسا ديتا دانان دا حسب كان كو اوان جي مافل سياسي واداري العراقي هي It's true. I refused. بو سادان سالان آشوری و کو پشککا گرنگ جا پیکاتا جواکا عراق دناف آشتی و پیک و جیانه دا دگل مسلمانان و پیکاتا اندی جیاینه بله دگل هنده آشورین عراق آشوری کلدان سوریان بدرجاهی دیروکا خوروی پری گل کمالکو جیو زورداریان بوینه جه آماجه لسال 2003 رجا کرستیانان 1,700,000 کس بون لعراق بله دنها دا لگوره آمارم بتنه 205,000 کس ماینه. پیمان برواری وار میدیا قضا سیمله